Kuyona iTV ithathe amayiphume yebana ayitswe laba sikhoshota li DVD li diaparo kushota li diaparo li DVD la mawuzoyilanda imali mawuzoyibona uzena nalebo dlama mama siyacela nguthi angiphumi akunayo impahla ozoyithola la manje mina ngihlangana phi mina imali ngokubolekana ngiyayifebela imali yabantwana bami lena wazongidina wena wazonginyanyisa mama lo wafika kimi azoboleka imali axakekile ngamnika imali ngamzwela ngoba ngumuntu namhlanje seyazongizela nabo dlama abayini ngoba manje sekumela ngikhokhele mama very bitter. Dumela baboko ga ikro lamgelesgevia, it's your girl Dineo Caro and this is Josie Bioscope. Lo itse bo maiskat ke another day another story cherry tsidingwe gape. And of course I give very kilo one crew ya ka the best lover. How are you? Ngi right mama njani wena? Sharp. Hey mfana, I'm just looking forward ukuthi senze umsebenzi right namhlanje yabo. I hope ra solve fandaga gape. Kwamele it's a must. Yeah. Papa, how are you? Ngiyaphila kunjani siswami? Ay nami ngiyaphila ngicela ukuthi sitshele ukuthi ubani and why uzibhalele. Igama lami nguSipho. Nginibhalele ngalenkinga engibhekene nayo. Kunalusisi lo umashonisa engaboleka kuye imali. So webhaye ngaphelelwa umsebenzi. So manje ngathi ngizombhadala kancane kancane. So mase ngimbhadala yonke imali yakhe kancane kancane. Ungitshela ukuthi impahla zami angeze ngisazithola ngoba vele ngingabambisa ngazi impahla zami. So lo exchange ile ofile chelete lo exchange ka diaparo. No, like bekangazange ayenze kanjalo. Uyangineza imali ngampromise ukuthi uzomnikeza vele inyanga mayiphela. Wenza ukuthi emsebenzi ngiyawuluza. So webhaye ngayenzani? Ngathi singimnikeze impahla. Webhaye ngamtshela ukuthi mina kumele ngibhadale kancane kancane. Wavuma naye. Then I hands ukuthi ngisebenze vele very hard ukuthi ngibhadale yonke imali yakhe. Only to find out namanje impahla zami akafuni ngazo. And sengiqedile ukubhadala. Wena papa utsayile bukaye kumme ona? Ngithathe imali ngange 3000. 3,000. Yeah, kumele ibuye kuyi 4500. So ki 50% more. Yeah, kanjalo. So manje uqedile and impahla zakhe sikuye. Like ngiqedile siswami. Ngikhuluma nje ngiqedile. So manje angazi ukuthi ngiyenzeni because mangithi mangithi ngena kwakhe ungitshela ngamaphoyisa, ungitshela ngayo yonke into engakazi nje ngayibona emhlabeni. Unalina kwekaye umubhadetse mutho papa because ufeditse lengo umubhadala and ungikile lengi diaparo tsawo. Hey, senginabo ma 3 months ngimqedile. And uyakuthreatenisha ngamaphoyisa. So ungithreatenisha ngamaphoyisa. Nokuthi mangizoza kwakhe uzothumezela abantu ukuthi bangilimaze because kufana nokuthi ngenza trespassing kwakhe anganderstand ukuthi uchaza ukuthini kimi. So wena ueletsa hore Josie Bioscope uthuse kanye papa. Ukuthi like ngithola impahla zami. Uyasho ukuthi yena umbhadela uma isystem imali yakhe yonke seyiphelele. So uye wayibhadala ngoba manje boyithathile. Wayibhadala yonke iphelele. Ngibhadale yonke iphelele. Plus umuntu ke obhala nasencwadini ngambona noma crash. So webhaye manje mase ngifuna impahla zami like oqala uyangitshela ukuthi impahla zami kusase packed lapha egarage yakhe. So only to find out igarage yakho ayivulwa like I understand. So manje mangibuya futhi siyangithreatenisha ngamaphoyisa enhle istory sibhaya. Wena uzamile at least go bitsa amapholisa and mapholisa areng. Like egcineni nama yikho into bengizoyenza yikho ngingazama ukuthi ngibhaleleni ukuthi ningisize. Kodwa nje yena umuntu engibonayo ukuthi akekho esemthethweni but ukuze ngimbambise impahla zami vele ngithatha imali yakhe and umuntu engazi ukuthi vele uyangazi nami ngiyamazi only to find out azange sanaka nokuthi usemthethweni noma kuthobe ngenzani nami iqiniso kuye yabo. Ngoba ama brothers sekasichazele lokho sichazela kona msho usisi uzosichazela yena ukuthi wayenza lento yenzayo kabanzi yabo. Kopa uri bontshe gore yang ko teng papa. I feel like na personally or maybe lovers we could have started kama polisa ki diaparo tsawo that's your property. No azange ngiye emaphoyiseni ngiyekuye njengomuntu engazi ukuthi sasivumelene sathembisana ukuthi vele mawuqeda imali yami ngoba ushuthi awusasebenzi like imali into zakho uzozithola. So like noma ngiyakuye azange ngicabanga ukuthi ngaba dangerous kangaka ukuthi sengazi ngibiza amaphoyisa nani. So webhaye uye umuntu wenzani othreatenisha mina ngamaphoyisa yabo and uye umuntu ongitshela ukuthi lapha kwakhe mangizoza ngoba ufila like ngathi ngimzela ngobugebengu ukuzoshuthi ngathi ungisongela ukuthi nje ngizothola abantu mhlambe bangenze intembi yangana. So like nami I feel so scared that's why ngibhekile ukuthi hayi iJosie Bioscope iyanceda ukuthi abantu abafana nalaba like ngakhona ukungisolvela bona. Hayi ngiyavona go fere gore yang teng cause na personally ke tshaba mashonisa. What I know ke gore mashonisa can be very dangerous especially ha go sena anything a legal document e binding the agreement. Kula singena khona. Oh teng mo. Okay, re kokota ka fa o retsa jwang? Kokota lo khona la.
Koko. sidlule nje Eh. sicheck Hayi abavule yena. Kini neo ma. Dumela ma. Hayibona amakhamera kwenzakalani? Hayi kupa go bua le wena mama. Kumele sisayikho into ozoyikhuluma nami mina ngibona le njalo enkolodayo yokuqala. Andato kupa utswele muntu leso sikhulume. Angiphumi. Ayikho into engizoyiphuma nayo ayikho into engizoyikhuluma. Lakethe phela namanu enduni. Hey angiyeke wena sifebe sendoda. Lalela la uzongilinda. The time mawuzoyilanda imali mawuzoyiboleka uzena nalebo dlama. Mama siyacela nguthi angiphumi. Mama Ungafuna ukuxabanisa nami. Uthola ngipitha sidama ritshele konke ekhembu. Wesiphondini akunempahla ozoyithola la manje mina ngihlangana phi mina ngicela ngokubolekana ngiyayifebela imali yabantwana bami lena wazongidina wena Uphumele ngaphandle. wazonginyanyisa wena Mama okay mama sorry. yazi lalela ngifuna uyisola ngifuna uyisola Rona re kupa utswele muntu. ngidilana nathi into engizoyikhuluma nayo thama azoboleka imali la azange abize nina sizongisela nabo dlanga la nengothi Mama sheba me. mama bungibhadela ngabe ngiyahlanya ngazongidina Ari wazonginyanyisa baba. wazongidina Mama utla kupa umamele pele. Ntate utlile mo. owami umnyango nukhasazwa yini Wena kupa kupotle kwanu. Kupotle kwanu mama. So yazi ningazongimisela iBP sorry mama. sisongiyeke Come down pele baba ke resolve taba teng. amano enduni yazi Are uphathe the time wena uzoboleka le mali uxakekile ulambile ngakuzama ngakunika imali yabantwana bami namhlanje uzongizela nengodo nabodlama Mama kupa ritlotle. Mama kupa ri bule pele. Mama ri tlo solve this thing akere. Utla pele. Akere wena wena. ufuna imali yami wena ufuna imali yami imali yakho ngikubhatalile mona kumele ubhatale basho kanjani ubhatala yazi ne mina ngihlanye ekhanda awume wena Arimamele pele arimamele akere utlo buyisana baba. angihlanyi mina ekhanda lo wafika kimi azoboleka imali axakekile ngamnika imali futhi ngaze ngamtshela ngathi le mali enginikezana neyokugcina futhi ke mangithi ngiyakubuka yile nhlobo engakhokhi kodwa sengizokunika ngoba ngiyakubuka ukuthi ulambile ngamzwela ngoba ngumuntu namhlanje seyazongizela nabodlama abayini ngoba manje sekumela ngikhokhele Abodlama sheba okay kuba mama akere ke ntiko mamela akere ntiko mamela ufuna double pay papa to sheba mtato o re kwaletse rona from Jozi Bioscope kuba uzokhuluma are upate lalela la manje ufuna ukuthi ngikhulume sizwana sihlanye singacula sonke ngesikhulume sonke ngicela ukuthi nikhuzele simako ngicela nikhuzele simako athi ukhokhela imali ngibambeni ngicela ukuthi sikhulumisane athi ngicela ukuthi angithi uyamsabisa lalela ngimsabisi lo muntu lo isizathu sokuthi ngithatha impahla zakhe ngayithatha imali yami angikaze ngiyithole even today kuze kube kumanje yezo ene seyizale yazala wangitshela ukuthi ngizoyithola emaheleni impahla zakho uzolikopa ulunuke bhuti papa are okay akunkile 3000 arunkele mama ko barutwane cela ukuthi singaculi la kanjalo yazi na ikho into engizoyikhuluma ngoba manje ngiyabona ukuthi nonke ngathi niyahlanya sisi ko bare khona ungu akiritlile mo ngene nagama uzongidina ngikhulume ini kumpotlo ngipitsa mabhitso sister wena ebile ukolta sister ebile untinga mowa le nna wena ukoluta obuthi usele 3000 to kuwena thoba siyazehlisa la kwena and since sifikile la wena uyasirasela thina siloke sizama ukukhuluma nawe kakuhle lalelani la nizongixaka kwami imele lalela la bhuti angeke yabona lezo impahla lezo angeke uzuyithole ungarasa wenzeni azange ngibhatala kuzoba nenkinga la athi ukhokhile azange angibhatala wena awunabufakazi yebo ngibhatalile bhuti ngingamtshela mangiphela ubhatala imalini baba 4500 wena ustress abantwana babantu basusa lapha abahleli khona wazi kahle ukuthi anginikezanga imali ngoba ucabanga ukuthi mina ngiyisabi camera ayisabi camera ngikulandela ibhuku babona wazongihlolela ukunike emalini lo baba ukunike emalini next angithi ngiyasho mase ngifuna impahla uthe okokuqala sisegarage uyamnika imali kanjani buthi ngebanka like kuye cash kanje ibhanka kanjani ngoba lo muntu ngibhatale cash wena awusikheshi mamela okay lo yenza isibuni sami silahle isikhathi anginasikhathi sakhe yabona njengamanje Good Friday ngizimisela kuye enkonzweni ngiyokhonza ngifuna izilingwe ezifana naye mangabe kuukuthi uyamedeline akayohlanyela la ngazohlanyela mari ntatori ufile chelete ire amfathelete muri mkiyetseni he kifala muri man hlukile jonse muri umfile chelete nginika ke mina zami impahla mina zami yanginika angeke uyithole
Mama, Ke shakile mama re khone go etsa any decision tse a o rasa yana. A re motsetsi di aparo ntate o. decision wena ngithule ke bo clever. Okay, asingokeva mama. Thina Nini? sam ku-understand. Angithi Uma phela, brother nina ningifaka i-pressure. Uthe ukubhadala. Nina ninasho ubufakazi baloko ninako. ubhale Ninako na. ubhale ebhukwini lakho. Ubona buka he. Acela ukubona incwadi yakho. At least libona ibhuka yakhe. Lalelani ngilindeni ke ngiyolilanda lelo bhuka lelo nibone ukuthi lenja le umgodoyilo akakhokhanga. Nalezo impahla zakhe hayi ukuthi ngizozisebenzisa ngazi yenzani vele. Ngaze ngizovela ngizozisa ku charity. Mara haso umpatele ushopa. Ngibhadali ngimnikeze like At least unali witness. Unali umonile I scratch out. yebo ngimbonile Unamanga Umonile I scratch yebo out. semangiphelela umsebenzi ngamtshela ngathi ngizobhadala kancane kancane Why is that bonti buka yakhe? yena yo kanti wena ngenza so nani akanginikanga lo muntu ayi 500 ngokwakhe nambona ulambile khona manje banginika ngayiphi imali imbuzeni ubheka ayithatha Athi beyasebenza until umsebenzi ofetha. ubona ngoba wafika kimi uxakekile ukhala uthi awunamsebenzi umfazi ulambile umfazi uyotete umntana kana makhimbi uzophuma esibedlela kana makhimbi namhlanje uzongizela nezinja zongishutha mina ngizovela eTV futheke wena hayi futheke wena Usisikatla o bitsa dintjare ka bua. futheke wena futheke Hayi bo sikopo calm down. awuyanginyanyisa Ene lo sikatla o bitsa mabitso. yazi ninganyenza ibhari ne lalelani isingintshele Wena kade kade asikusabi siyakuhlonipha ngoba manje lokho uyapepereza. Awure ke chance awuribuye. makathi mina ngithe ngizombizela inkathi njengoba ufile njengoba isipoke esambayo ufile bazokubulalelani uyinja unanext Unikezela nisiboko imali ke wena usho why uthule ngangimizwela ngithi mina phela umuntu uyaphila Wamshonisela? yes Unayo amaphepha ukuthi ushonise. ngishilo ngathi angingene endlini ubhuti uyangivimba njenginawo Unawo amaphepha ukuthi ushonise. hayi phela leyo ayifuni wena bhuti Ufuna Oh bona lwena unale problem. umsebenzi wami ulapho. manje nina nihlangana phi Ukuthi wena uyenza professional lento or into zasekhaya. hambani epolice station Wena umufile yanchele. Awufile wena ufile ntato cash Makeza. or ka yona account go prove or vele umufile charity e. wesisi ngicela Ngiyabuza, makeza lalela makeza kimi yena uze nawo No, amaphoyisa iproof yakho. ngiyabunga Akere wena wa musabisa sisi. Uze Umbiletsa nawo amaphoyisa. ninkabi o re utlo go mobiletsa le mapodisi go batla diaparo tsa hae. ake kushuthi sorry nceseke bosisi Okay, kodwa mina ngeke ngize ngidedelele impahla Eyakho iproof. mina Eyakho ngizogcina iproof. ngokukhuluma Eyakho wona iproof wona umnikazi. futhi ngathi unenkinga Mina ungangiphapheli sisi wami, Akere ungazongiphaphela. wena uruga batho wena sisi. Wena uruga Lalela, batho. ngi-arrogant ngemali yami ngikhohlakele ngemali yami Iproof yokuthi wamthumela yabona imali. lesi sifundo sokuthi Ngeze iprove ya ukuthi wena umufile challenge. Refe le prove or wena umufile challenge. Manani ke. Akere ha ona prove or ufile wena challenge. manani azange anginike imali ngiyasho ngizolanda Wena. wenzani Mawumnikeze Prove imali. ya uri Leyo umufile ukuthi challenge. umnikeze lezo ishonisa Hayi, nina sifuna iproof yalapho. azona uyangihlanyela Unayo manje. iproof Sozenza yalapho. umuntu ophethwe amanerves Unayo manje. iproof Okwenzani? yokuthi wathumela Okwenzani? Ngikubhatalile shuthi ngiyahlanya mina ukuthi ngizobhalela abantu Sina siqala iprove ya ukuthi wena umnike imali. manje ngizoyithathaphi Wena umashonisa akakhiphi islip makakhiphi imali ngizoyithathaphi sokuthi vele upatetse akiri wena una futhi mina ngishiya Patele. Ngoba naye Patele usifuna imali. ngoba naye ethi angithi nawe uthi akabhatalanga and uthi ubhatalile ngoba uthi akana proof Hayi, yokuthi mina ngimele ubhatalile lapho nje ngithi- nawe sicela iproof yokuthi umnikezile ke imali. Mamelana ningiyeke ngama-proof ke manje sengikhathele yini Hayibo. ngithanda ukucasuka manje ngicela ningihambele manje uthathe inani yakho Sitasi ntsedi diaparo tsa motho man. i-TV i-42 ye-plasma and then bese kuba yilo i-DVD yami amp eneyipika then ke nezinye impahla zami ke zikanokusho njengoba ubona ukuthi ngisigqokela kahle And it's not even worth 3,000. zikuphi lezo Hawu hayi kupa diyo tse yazi wa wona sisi umane uyakhuluma le mali le mina ngiyifebele yami le mali ngiyayisebenzisa Yana ntato wayifebele chelta. hayi Uyayifebele imali yakho. uyaziletha ngizilandanga kwakhe iyona proof leyo ukuthi wayiletha kanjani ngoba nginikezile imali Ntato wafebela di DVD tsa hae le bo eng. Ntsha chelta ntsha diyo tsa motho. Kubotse kwami la ufuna uyazigora tsa kwa pheke. Myo magago ntsha. Ena maphoyisa eza. Azu wena buti kupa o tla re bontsha gore keng. Sisi o se ka tla yalo wena bile wa re roga. Wena uyasithuka wena. Uyasithuka wena sisi. He modimo wa me. How is it even possible gore motho mongwe a tla go etsa ntho e so lo tsayang dilo tsa batho if o le mashonisa and you not even legal ha ona le di paper o tso mkokothelo. How is it even possible, guys? This is not even nice. Obuso utsile plasma ya obuto utsile DVD atsali diaparo. They not even worth 3,000.
mo go 1000 ranta o mmitsa gore ke phara mara o batla 50% gore e bua e le 1.5 so 4.5 eo mo phareng eo o lekile at least 500 a bit by bit nga se ka tla go tlhantsa e ntsha TV eo se ka tla gore tlhantsa wena sisi o ntshe dilo tseo buti o khombe dilo tsa hao ba ngapha o khombe dilo tsa o kaofela o ke yone TV e yiyo le TV ithathe my pome ayitswe he banna ayitswe ntsha TV eo how le DVD laba go shota le DVD le diaparo go shota le diaparo le DVD diaparo tsa hae ya inthe o so studio dilo tsa ke ha inthe dilo tse they not even worth 3000 this thing ya mashonisa ba tlhole ba ntse ba hlokomedisa batho it's not even nice. My name is Dineo Kharo, this is Josie Bioscope ha le gore na le bothata ba go tshwana le bo o ska tshaba gore ngwalela. My name is Dineo Kharo and the team, we love you, bye.